ngasifika kwelakaMhlaba. Ngesandla sasifumbethe amakhono ngokuhlukana kwawo. Ngemlomo sasihalalisa, sasikhala ezindlebeni zabangaphiwanga ukubona okanye ukuzwa ngokujula. Saphila ngokubusa emzimbeni kanjani. Sakhula sidla imbuya ngothi, lokhu kwaba yisikhonkwane kithi. Wasifundisa ukuthi kulokhu okuncane onakho, funda ukubonga ngoba ikusasa awazi liphatheleni. Ngoba impumelelo ifika kwabayilindayo, nakhona kuhlalwa, uyama, uzame ngokuzikhandla. Ngoba ukuhluleka nokuwa kwakha isibazi, inkamba beyibuza, ingqophamlando. Lokhu ubufakazi bokuthi uyafelwa uphinde uzalwe, ukuze wazi ukuthi imbeleko ayilahlwa ngoba alikho ilanga elingafiki. uJesu Kristu Nkosi. Usiphethe izulu lokhulumayo wakhona la eBishopsville uMzangazi. Ngithi angisukume bazalwane, sengibona ukuthi sengaba yiphutha uma ngahlala phansi ngengezi ukuzobonga uNkulunkulu. Njengoba nje ngithi alikho ilanga elingafiki ekugcineni kwale nto engiyifunayo. Ngisukuma ngizobonga uNkulunkulu ngoba ungiboleke ubaba noma. Ngiyabonga uNkulunkulu ekufekeni kwami la entabeni ngifike, I think it was 2013 or 2014 ngifika la entabeni entokaJehova. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ukuthi okukhona kungisobisa kakhulu. Ngizobonga ukuthi kune-degree ekade ngiyenze e-university, bengenza i-BA in criminology. Ngathi uma ngiqala nje ngicabanga ukufunda, ngibona abantu engabatshela ukuthi ngithatha isinyathelo sokuthi ngifuna ukufunda. Each and every year kwaqala nje ama-assignment, ngibatshela ukuthi hayi ushikashika uqalile, ngicela ukuthi ningithale ngimkhuleko. So ngifundile-ke bazalwane, ngemele ngiqede last year ukufunda i-degree yami. Kwaba khona isifundo esikhulumisa kanzima, besingekho nzima. Because when I look at the youth and very, distinction by me, now. So let's put the man is very like last year. That's bala in the supplement the same first semester was shown. Let's see home because I was for the supplement, it is cocaine. Now go back on cocaine and the supplement. Yeah, my dad, what I'm like fund. Yeah, cocaine is about the so ngiyabonga uNkulunkulu. Nakhona futhi amazwi akho bese ephuma. Awaphumi. Awaveli nje at all. Ngibonakala ezimuntu ophelile, kanti ngiya-understand isimo sokuthi ngale ngase ngibhala because sasibhala ngescope, i-invigilator app. So kwaba nomsindo wabakhona owadala ukuthi enami bagcina ama-results sebanje. Ngavele ngasiqala phansi, ngingakasiqali-ke phansi, ngamtshela ubaba ngathi mina baba yi-quit, ngikhathele, angisafuni. Wathi ubaba eyami ingane kuthiwa uSiphelele, igama elithi quit nje angeke lize liphume emlonyeni wami. Uzobekezela khona njengamanje usathane uyalwa, angeke uthi ungathi usuhambe kangaka ekufundeni kwakho bese uzoyeka manje. So bazalwane ngithi angazi ngasirejista kabuhlala isifundo ngabhala ama-assignment, ngasibhala isifundo, ngisiphasile bazalwane. I-degree yami sengiyiqedile. So njengamanje ngiqaphele ukwenza i-honors next year. So sebelindele ukuthi approve ibhasari yami kuphela ukuze ngikwazi ukuqhubeka nokufunda. So ngizobonga uNkulunkulu kakhulu ngomndeni wakaNsibande, uJesu Kristu Nkosi.